Berijim imam Muslim, kao pejgamberi alihi salatu wassalam a kerkjam, men tewadda'a fa ahsene vudu'a. Ako je abdesti kalel, hemodova abdesti desoro ispravno kao vel, to jest kalel abdesti agyarsa so lela pe abdesti, thumma atel juma'a, pa tegani ka vel ki juma, wastama'a wa ansat, hem e hutba shukar ka shunel, a hem ka chutinel, doko imami lafi ka kerel. غفر لهم بينه وبين جمعة وزيادة 3 أيام. Kao se oprostimele se le haramia, le se regionaia, taro doua momenti, asagi aver juma, hempanda plus 3 dive po buter taro odoa. ومن مس الحصة فقد لغى. Akoi ka kelel peske sitno barencar, esavko kergja lagav. A učenjakija dena komentarijama kerena lagav značini o insani našalgja piri nagrada ta i džuma, hem sile nagrada samo taro podne namaz. Pa tarakla lafija je pejgambere sere alihi salatu wassalam, šajte razumina neko borbuča. Anguni buti koja šajte razumina tarakla hadisi itano, ko bori važno hem bitno insani telel ispravno abdesti. Se ko hadisi vakeripe koji abdesti kalel a jehar sarvalani. Ko izrazavela ahsen, a ahsen tano najšukar, a o najšukar tano u stvari so, o ispravno. Ke predaje avero, sam ke dikaj kema nuče sablela abdesti pa nalela sarvalani, i rangema kergjale se ta ahsin vuduk. Šužja ker to namazi, šužja ker to abdesti, to jest le abdesti sarvalani, upotpunit, le abdesti sarvalani tele upeneli. A te bijane sarvalani abdesti tele, odva morate siklove. Morate siklove, a iar sa so pejgamberi abdesti lela. Se jedino lendo abdesti sa so lela lo pejgamberi alihi salatu wassalam ta nu ispravno. Ale čane na ne. Lendo abdesti sa soledale o pejgamberi odvaj tamo ispravno abdesti. E sa ko abdesti telerano do abdesti tamo ispravno. A te jane sa o pejgamberi alihi salatu wassalam abdesti lela odva morate siklove. A te binešto taro dini siklove morate ave ko thana kaj odva siklova pe, a kaj ave negoli ko Allah je soro ker ani jamia. Pa manuš ko anavela ki jamia, manuš ko anavela ki juma, manuš ko anavela ko kurkeskere dercija koja je domano kurkoji si, ne znači ti halka ko to džamvi pa siklova, savko nikad naštite siklov osnovna bučata u pirodini. Savko manuš, po naodori, te manglate obožavini pire gospodare Allahe azza wa jalla, te adine si žela, te kereli badete Allahe se, ka kerele Allahe se ko obožavini, Allahe ko pogrešo način. Kad kereli ibadete Allahe se ko pogrešu način, ko božavini pire gospodare, ko pogrešu način. Se obožavi baj Allahe pravalen tano odova, saro pejgamberi obožavira pire gospodare. Odvaj tano obožavi ba, odvaj tano ibadeti. Saro obožavi jajem, sar ibadetu resuli kergja pire Allahe se, sam kao da ti ibadeti emamer morate kera, ko manglav tova ispravnu kabuli ko Allah. Pa anguni puti koja razumina tarakwa hadisi ko ova kergam, tamo imanuš telel abdesti sarvalani, telel abdesti agyar sa soledad o pejgamberi alihi salatu wassalam. Duito puti koja šajte razumina tarakwa hadisi tano, o manuš abdesti telel kere, pa tega ni teavel ki džamija, pogotovo ki džuma. So normalno, a kad te na ne zabrana, na nesporno insani abdesti telel ki džamija, ama tarakva razumini pe samo jek. A odvajtano vrednost lejbasoro abdesti keraldan, hemagyar znači teavel pe ki džamija abdeste. Trito buti koja šajte razumina tarakva hadisi itano, ko bori vredno o insani teavel ki džuma, hem te šunel e hudba. Hema kad te čak što više ko hadisi, na nema ker do te avelu insani ki džuma, hem te šunele hudba.
nego te aveo insani ki džuma hem šukar, pažljivo te šunele hudba. Care stari inšala la făca chiar. Znači, na ne vakerdo koji ka avel ki džuma hem ka šunel, nego je vakerdo ki džuma koji ka avel hem šukare, pažljivo e hudba ka pratinel. Pa men avdi se ame neko bor kategoriji nevi manuša ket kerla pe la fi ki džuma, i se ame manuša kola ki džuma avena te soven. Najšužo sojba i tamo džuma ake. Najšužo sojba doko imami ku hudba la fi kerel. Andre fino šuži atmosfera, tati par, gužva, pogotovo sa ravdija vreau bărșinjala, perfect. Po šuži atmosfera sojba se na nevalla. Duito kategorija manušakola i seamen ki džuma i tane manušakola doko imami ki hudba la fi kerela, ola citinera pire poruke neri listinera po WhatsApp, ko Facebook, ko Tveda Hans, ko autoscut, dikena znači o ponude, ko kobor din djalen. Trito kategorija i seamenem okolakula je averențar lafi mașcar peste keren, doko imami ki hudba, subhanallah. Seamenem e sapke nažalost. Seamenem panda buti averava, klajtane trin kategorije, najaktuelna manuša ki džuma. Manušakola avena te soven, manušakola dikena pire poruke čitinena, dikena pire ponude, kozom dobije, kozom kanašaljen, he manušakola je averențar lafi mașcar peste keren. Seamenem udea kategorija, nažalost. A sad kala buča, tane bučakula i tane pogrešna hemlena je manušestar e nagrada tari džuma. A uslov o šarti ki džuma to prostinen petu ke tire haramija, tire gjunarija i tano sov. Te šune šukare pažljivo e imame sov ki hudba la fičera. Chiar Allah ko hadisi, koja abdesti ka leu, pa ki džuma ka avel, hem ka šunel šukar, hem ka čutinel, kako sen pelestaro haramija taro dova momenti džiaver džuma, hem plus pa na trin dire pobuter taro dova. Aba uslovi tamo, na samo ta veki džuma, uslovi tamo te pratine šukar, so imami lafi ki hudba kerela. Vai tamo uslov, te bi oprostinen petuke tire džunahira. Ako akavana kergan, savi itani onda faida, samo itano onda korist, hem samo itano hajrija dive sosijana kad te maškaramende, o imami počmija je hudba, a tu korkori tu čigan off, isključin offline. Samo hajri taro dova suana, jer o cilji taro aviba ki džuma, varani tovel baša kava, šukarte šune e hudba, hem nije te Allah te o koristinetu, hem ki praksa te aneo, va su ka šune, vai tamo o cilja mi basoro ki džuma. Pa kad pođinea ki džuma, varani tovel tu prava musliman e savkonijeti. Me avdi ki džuma džava, šukar e hudba te šunav. Hem o dova su ka šunav, te probinav ki praksa te anav. Ako je ki mami, naštite šunele, naštija kenca te dikere, tega niđa okoleste ka šajte šunem ka ste dike. Isto agar, kad dare razumini pe, ako manuša vela ki džuma, hem šukar šunela, sar onda i to je kućiva, ako manuš beršenca ravela ki džuma, hem šukare e hudba šunela, sari moguće onda o manuš samo beršenca, samo je džuma te klanin, a na hem ja vera namazila. Sari moguće akavate desinipe, manuš tavel beršencar ki džuma, hem pušukar pažljivo e hudba šuno, a beršencar klanini samo je džuma, a na hem panđ vakti namazi. Sar šajo manuš te desinipe le se nešto ageha. Manuš beršenca. Dušel džume džija kanako po životi šašulja. Razna teme. A on pobuter tari džuma hemo bajrami ništa avem na klanini, samo dvaj tamo. Sad moguća ja nešto tu desinipe manušesi. A kao u stvari si kavija mi je samo jek, ka je sav ko manuš, ko ašulja hem dušel hudbe džija kana, na okoristijape, tamo dova so šuja, hem u stvari je sav ko da pažljivo ima meki hudba na šuja, nego ki džuma sama gar formalno usputno alo znači to velo temo dvaj ono.
Se te šunelđija kanalu, peder dušel hudbe, hem razna teme. Nemoguće na nušte na počminite klanini pobud, tari džuma hemu bajram. To je to neizbežno. Znaš te odbog. A pažljivo šuniba, šukar šuniba je hudba, znači ni halalen omanuš nate ovel samo peteloja prisutnog i džamija, nego o srce, o kalbi, lesoro tovela kate amenca. Odlajtano pažljivo šukar šuniba ima neki hudba. Jer buđenita nekate, ama buđaja je kvašaj na ne. A ocirtano kate tove pažljivo te šune, tove znači tire kalbe. Pa ukoa praladen koja pažljivo in šukare hudba šunela, lestan mora ti klon pokoriba prema lupiru gospodari, alo sa kalašun de hudbeđija, ka najem razna temi. Dole se oko vasu i tamo počastimo, taj otki džuma, vadanin te džanel, svojo cilj, hem svoje suština taro do vas ovara ki sali loke. Hema katare, isto je da razumini penenu imami, kaj valente pirabi gajda, svoje manušengi kavakeri. To jeste bilini teme koja je ta ne koristna lengi, te kjer lafitaro aktuelna teme, da je to normalno, oko vas valani znači omanušte po falini, te falini od ova, soalem te kritikuini pe, valem te kritikuini pe, ko so valem tu pozurini pe, valem tu pozurini, no je ta ni resili pute, valem znači od ovo imami te kjer normalno, so si džileste. Ama ko sam god imami te trudini pe, ako omanuš korkoli pest isključijajem či japetari početka je hudba kiđi ko kraja, ko offline, o imami na što te tuticini. Ko sam god o insani te trudini pe taveđi kore so lokal piđabe na ledin, jer ovtano ko offna, ne onda. Ispaj gano ko so džala ki džuma pralanen, balaim te birini kaj ki džuma kađal, pazinen šukar kao. Manuškova džala ki džuma, morate pazinem te dikel kaj kađal. Balanite džaki džamija, koji imami koja tuke odgovorinela, kasiri hudba šajte šunela, hem kastar šajte u koristinetu, hem nešto ne o te siklovi. Znači, kase relafija, a vena džikon ti rokalbi. Pa čivela tu hari korkori tutar te razmisline, katar ti rohali, koji savki hudba valanite džak. Čivela tu manušte po pravinetu, dela tu godi ko ti ro hayati, ko ti ro životo, ko ti ro meriba, ko ti ro nakiba, sakana kiko ahireti. Hem dela to sećaj, to je pošukare, negi. Hem dela tu to sećaj, jedva džikerea tave palen kiđuma. Hem dela to sećaj, te počnete krdine namazi, koji savki hudba dža, savki hudba rod, kaj god te ovel, te sjanko mogućnost. Na dikela pe, koji savke momenti, a ket kela pe la fitari džuma, da li tu ke džamija paši ili na. Primer, tu lo manušala klam kja džamija sa burma i pašo tamo, našunela pe maj nešto koja ima mi duri, a pašemo dole se džamu, na ne odolo, maker odolo. Ako ave odole se, nikad nakao koristinetu ki hudba, ki džuma. Nikad se la fitari dova na kalješaj, o Allahu alim sabe nije te ave. Nego leatiri jahalica, hem ko najšukar kan tuke baš od tjero kalbu duriđaj, te sjan ko mogućnost, a te nas jan tega ni klanim, kaj šaj, hem sam šaj. Ama ako šaj te birine, hem isine koko tuke ta urimani odgovorinela, tega ni na tromaš, baš onika sorohatari, a kja džumansko prilika te mukem te ačave. Makar odad ti rod to veli mami, hem sebe pile so tavi ki džuma, makar odova. Makar je savki situacija, modad imami, me hateri ne so gađav ki džamija. Ama modad, na ikeri ne save teme so man pogodinena ko kalbi. Na ikeri na piravi budbari gajna savi tema kavakeri. Makar modad te ovel, ako na ne hajre siri hudba mađa duri. Mava duri. Ma sebe pineka sorahatari, a kija džumansko prilika te našalje, ema kija bari nagrada. Kvaj devetano bud bitno, hemo šuniba, hemo prisustujba ki džumansko hudba, ema uše se si obaveza. Vađibi tamo avdijetove ki džamija, ema kala momentija, ta ne bud bitna.
Emote na nehatari. Odgovorili mange tiri hudba kava. Na odgovorili mange džava kajka, odgovorili mange neli ociltano so. Te popravi netu. Ociltano te napreduj ne. Anako tan beršenca te ačkove. Odvajtano ocili pravale. Ema kad te na nehatari. Monajšu karamal, džava koje sabur, hatari nesu nimeka džava, imami na sličini pe mange baš. Makero dova. Na nehatari pa makaro datu. Imami to vel, ove hudba tičeri. Ako na ne tema koja šajete do koristinetu lata, mađa koji sam ti džamija, rodi ima Amerikova, ča čeka kerel, kao decinu pratute temeninetu. Šajte ove člani kaj mangea. Ja mi si kozo mangea kontrpe. O, kaj mangea člani, ona kelel uloga. Dvajta me je vrsta pomoži ba, ela je soro ker, na nesporno. Šajte ove ko samo džamije člani. Ama kad kerela pela fitari hudba, od tena neko amaro romano pravilo kaj karesa od teka džav. Na. Kaj mangi paši od teka džav. Na ne od ova. Nego kaj si po kvalitetno hudba, kaj tani po baro hajri, kaj tano po bari fajda, od teka džav je hudba tešuna. A na kaj mangi po paše. A na kaj karesa. Na ne od ova. Dole se beršencar kotanačkova, su se on jetea marona ne, to koristinamente džuma, hem na va jetea nešto te siklova, hem na va ki džuma online nego offline. Dole se beršencar džahar kotaninam, nisa i promjena kjavendenane, subhanallah. Pa kad ta razumina, to boli bitno akva ti su to momenti. A do boli bud bitno, kaj zabrani moja menge, dok imami ki hudba. Lafi maškara mende tekera. Zabrani moj ko hadisi sitna barenca u insani ki džamija tekelom peske dok imami lafi kera. Kava vela ko hadisi sebe pea kao Resul a.s. kilesiri džamija glav sine sitna bara. I onda ashabija dok bi šumere hudba ola bi keren peske barenca. Barenca zabranio Resul. Odaj to nam disutno crtivo, ko amen, dok imam nešto lafikero, amen, crtiname je nešto, ki tepika ili račujna od uzminaja, ki tepika, samo rezultati, a disutno kao olam oko kraja. A su onda te koji sami ta stavio telefon, te bičali poruke, te čitenje poruka, te kelel peske, a pogotovo lafit neka saja te kelel, so često desinipe. So često desinipe koja kala važna momentija, neko u sudini pe maškar peste lafite kerel. Neko u sudini pe dahem asaibahem, hajgarem, razdabuča. A penjar dojtanu imami ke dukrela ki hudba. Omelei ki asobešena nglal kudara. Tanena piro kitabi kola benežinena koji keda ki džumalo. Kun Andrej hudba te šunem tavni imami, subhanallah. A to tejnan, hem keleatuki. A tu trenanem za ibneatu, hem hajgare, hem asaiba, hem vakeriba. Hari nešto to bari panika ki džamija. A zabranimo ima nošte postupini, bilo su ko dobratini ko nešto pažnja, su ko odvratinile su rokova, te novel prisutnem te šunel o imami sola fikerov. A dovoli bud bitna momentija. Kao islamska animija čak zabranije. Ko vakti hudba kolo selami. Kana mena lo fugja neko Andrej del Senado. Zabranije islamsko alimija te u senami da je savke se ko akava momenti tirina. Borđi sijane hudba te šune. Na tromač lafi te čere. Na tromač neka se teva čere magijari. Ništa, na ne reakcija. Sitna bučako amareja, čako Allah i ta ne bare od ovađan. Uvek je sam ko pravilo. Pa sebe pijektiro pokret ili vačeriba ili način sad ponašinjatu abdive, koja kala momente na šaljakja bari nagrada. A je nagrada kašu ne palan savitani, subhanallah. Pa ko hadisi avela, pazim, znači, Resul sam so upozorim na ne čak ni keliba sitna barenca. Ko od ova kero, ko preo da kale hadise so halani navela, ko od ova kero, fakat lega, pa kao lega, a mende prevedini pe pogrešija. Međutim, na ne pogrešija. Ispravno prevodi tamo na šalđapi nagrada e džumaki. Pa ko mangela piri nagrada džumaki te na našari,
neka pažljivo im šukar e hudba šunov. So pobuter latar te zapamtinov, hem nijetite ovelle, od ovaki praksa te anon, ako mam ja tu spinem, tari hudba te koristim. Pa ko hadisi halalen dela pek šarti, je kuslov, ko mam gelo haram, ja ne se reko svete oven, hem nagrada to velle, tarakana, tarakva momenti, tarakea džuma, džija ver džuma, ko hadisi pomini pe, uzava kaja nagrada, plus panda trindive, Kva je tamo pravilo, kva se bepio pravilo, kaj bašojek šukara ameli delo ko islami, ovela baro, deš buti aneli. Patari džuma, džiki džuma, olajtane efta dive. Hem panda trindive pomime, talo Resul alaihi selam, olajtane deš dive oprost od junahija. Ama, uslovi bašakava, tamo insani, kada ki džuma avela, telua abdesti sarvalani, hem ki džuma ket ka avel, na sama ja sebe pi formalno te avel, nego te avel, hem je hudba šukarte šunel, hem nijeti to velle so pobuter lata to koristinipe, so pobutare hudba te zapamtini, hem najbitno buti. Te trudini pe tanelki praksa. Ako mangla, akva šukaripa, bujru. O konkurs bašakija nagrada i pravdi, talakaja džuma, džijavere pa na trindive. Pa vredini ljomanuš, subhanallah, te kerelne sami greške makija, bari nagrada te našali, sebe pisu kairini pe neka se nešto te vačeri. Vredno li od ova su i situ takana nešto tuče ki go di pelo, a kana odmah te motove ja nikad. Kerela pesko šeitani to je. Samo te našaliti nagrada i džumaki. Ma dozvoljeno doma. Trudim tutki džumake dave, lakere fagiletija satikari. Mava samo radi reda. Mava im te našaleti rokova bez veze, trudim tut latar to koristinetu, ne bili kedan glavko Allah kave, od ova angileste kod mizani taritiri desno strana ki vaga te dike. Allah mu ja to prostinja minjem tu minjem, amare roditeljenje, ka se roditelje dunja na kleninga Allah šuđotan u dženeti te